Pralalen kodini zaremnane čudno avdive obarvale te piren neko bor kilometrija ne bili pestar ohabekova halete trošinen. Na neli čudno avdije obarvale neko bor kilometrija peške te piren ne bili koja kilaža pestar ti kalen. Na neli čudno obarvale avdive te piren po neko bor kilometrija samo ne bili te slabonen. Dok tariduj to strana isjamen kozo mangea čorore. Tariduj to strana isjamen ko borgot čore mangea kolana kena neko bor kilometrija ne bili te aven džikojek kotor marola tehan hemo doa dive nesar tenak haven. Amen avdive nažalost živinaja te biha. Subhanallah. Amen avdive živinaja te biha. Dok angune generacije taro muslimanja olasine hana te bišajte živinen jarab. Olasine hana te šajte živinen. Pa prava musliman na živini pe samo te bihahem te pija. Sar sojo doav dija kana maškara mende akate. Pa bud puti prisutna sijam hem svedokija da kao manuša vakerena laftija. O manuš i sile tarakava sveto samo doa sohala hem pijela. Ili javerčane soka ha soka pije demek od ovaka čolče. Od ovak halalen si hovajbe. Hem od ova sohaja. Hem od ova so pijeja džanka na netlo. Tlojitano samo taro amelija delija kola kereja. Pa pazinen o Allahi azza wa jelle obavestinamen, upozorinjamen ki suretul A'raf ko 32 ajeti vakerindoj وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Allahi azza wa jelle han hem pijenda ama ma preterinen. Ama ma preterinen. So se avdive o manuša preterinena hajba hem piba. Da li nekad pučnem tumen kodova? Odgovori bešela sebe pikaj kolengere kalbija pojavingjape pohlepa. Kolengere kalbija pojavingjape pohlepa. Pa onda razmislini hem mislini samo pese hem nika se aver. Nekada kaj sineha be dujenge sine tanem trinenge. Trinđe neša je tehan. Dok avdive, nažalost, te sine ili oko te kaj si panđenge na ne dovoljno ni dujenge. Hem avdije o manuške da je tamo but čalo pojavini pe kopasno butiki reste, a odvajtano oholost, a odvajtano kibri kolesoro kalbi, hem bistrela okova sveto. Pa pano so bistrela okova sveto, so kerela, borinela pe bašja kavaho havno akate. Hem lese buti kerela. Pojavini pe zavist, kedaj tano manuš but čalo. Pojavini pe gibeti, kedaj tano manuš but čalo. Kedaj tano manuš čalo, lese svašto ki godija vela hem perela. Dok tariduj to strana, ebo kale manuše se odova, nikad ne bi ki godit perel. So se, so bokalo manuši sile samo je gajila. Kaj karaki kotor marote hal. Kaj karaki je kotor marote hal. A pazinen subhanallah. Peygamberi aleyhi salatu wassalam. Sar penelape. Sari penjamut no. Bina ken trin mase kiada. Kole soro ker naštiato se tilpe. Emiristaro masi Allah. Bina ken poputaro trin mase kia kolesoro ker ne bi ništa keravipe.
ne bi ništa pekelpe, nego uglavnom šaja kolesoro kerte araken pe hurme, zejtini taro maslinke, šut, hem javera jeftina buča kola mende ardije dostupna. Pa i si predaja ko te vakeri pe čači pase o mu'mini, hala je keže lucea, a o neverniku ili o čafiri hala eftan. Efta želucojen. Subhanallah. Pazinen ko bori opasno butija kava. O manušte preterini, hem svako je granica te na kavi. O mu'mini, o muslimani, hala hem perela ko bori dovoljno jek želucom. Dok o neverniku hala hem perela efta želucija. Savojtala kva na svalipa. Efta pobut, efta putija pobuter, te čiveano tiro per, nego li soj tuke potrebno. Subhanallah. Pazinen, vakeri pe baši Abdullah ibn Umar, očavota Romeri radijallahu ta'ala anhu, nikada nam uklaje sinja, nikada nas premingja, nikad ki sofra nam ukla, a te nađalem te narodel po eke čore, te vikinem te alelle, ole a te bešel maro te hal. Nikad korkori na hala. Subhanallah. A pazinen avdive, o manuša, ko bor manuša slična je savkej si, spremljena, pa je dva džikerena te garamen, ne bili neko te avel, lendar te lel, ili kad i kenen garavde sarđana korkori, te han, samo ma neko tavole molete smetinel. Ema kad ti sijek žalosno buti koja, vallahi, ari je smešna, ava pobutani žalosno, pa luno akti svedok, ja sjam su desinova pe maškare purani populacija. Ti sjamen purane, Allahi taraklen, nasa, pojedinci, normal. Perena telalo krevetija čokoladem bombonja, subhanallah. Ali si smešno, ba žalosno, manuške da mi sini samo pesem pire dušaki. I ko bud slučke karaka, caro puro, kaj kali kedavela dek jabanđija maksami, a tamo pirano ker garavi. Pa bud romada oborja izdajnjena. E puride me po celo ratki soba halo. Gane mi šte vas do kreveti svašto telal karake. Allah je tu putini. Allah je te mu kel porahmeti. Pazinen, jek puti osluga taro Abdullah ibn Umar, osluga Nafija, koja si nek pobožno insani, angjaje kečore, ama kavačoro, so angjade kisinja ko Abdullah ibn Umar, te pene sarke do manu živindja ko kava maro vakti. Pa kad bešla kisinja, počmija jar bud pohlepno tehal. Bud halano hape sinean leste. Pa Abdullah ibn Umar čudinja pelese. Penela kotar šaje ke savko mu'mini, jek muslimani pohlepno tehal. Pa kada kavačoro završinja pirohajbe, hemi kilotaro kergelo, irangja o Abdullah ibn Umar pire slugase ma kergja, ma više te aneamenge savken, se čači pase se tinkergjama ki predaja kolafija, kolava kerena, o mu'mini hala je keže lucoja, dok o neverniko o čafiri hala efta želuconcar, subhanallah. Pa isjamin hadisi ko to pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ma kergja, ket kerela pelafita rodva preteriba, upozoringja, pa va kergja gehar. Ništo pogore, taro piro per očavoja demesoro na pergjage. Na ne posuda, pobilači, taro per, taro vođi, taro želuco, taro ademesere čave. Mislim, dojko vođi. Gdje, nažalost, amen, nađana je granica. Hem bud puti kod ova hajbe preterinaja. E si amen nasihati, saro manušte postupini.
Ек тречина нели препоручинела пете му келпе, хајба се. Ек тречина те ачаве, ко боршајо па ни тересел, ек тречина душателе. Ваздухо, те дишире. Сарвала ми нели. Ма мен авде е готово онани инсани, ко на кула ки джамија, ко диши бо осетине, али кај копиро хајбе претеринѓа. Кај граница на кавња. Десе мануш мора арија калабуча те пазини. Мора мануш тара калабуча гајла те пирави. Пазине нек бути. Ек таба асхабија Джухейфе. Вакери шунгја предаја ко те вакери пе. Чачи пасе окова со бут кахал која каја дунја ма бут хари кахал ко ахира. Ко бут кахала кате која кава свето, бут хари кахал укури. Бут хари мислими пе кахал, то jest бут хари као живини. Бут хари олезети као сетини. Абла саршунгјума каја предаја на тле 3 верш, аме ника тародоа више чалона сиумле ке да год халун дисо. На халун те чалова, него ли хала ко борби овеле се доволно само те на кел. 3 верш на тле пенуа саршунгјума кава, еме никад палодоа више чалона сиумле. Субханаллах. Само последице саве пеа пирави ке да омануш претерини ко хајбем тародоа гајда на пирави. Ко прво тан последица таро буд хајба тано омануш со палодоа овела лењо. Со сигурно коркори ко тумаро трупи осетинген. Пало со хајба претеринген лења улен. Долијатумен мрсте пена старѓатумен ништа нашти палодоа те керен. Падо со мануш буд хала исто агјар последица и тано пиро вакти побутер ко сојба те накави. Диклен, те сове буд си проблеми. Узодова со нашаля тиро вакти, а нела туке или на свалипа ко тиро трупи. Јавер последица таро буд хајбе или претериба ко хабе тано гафлети. Немарност со мануша палодова, немарна овена. Буд хајбе или претериба кодова, ке дој мануш претерано чало, веќе поминјам, овела ектаро себе пија, ко мануш те овеле охолост, кибери, чалуми. Хем палуне бути, која ета ништетно, хем нормално, ко прво тано ислами, тано доа, која си кај мануше гајла те пирави, тао нешто со претериба ко хајбе, джано танел насвали пе, джанела танел насвали па. А ислами одова, субханаллах, бари гајла си каве мануше те пирави. Па нели си кави амен од дини, само племенито господари си амен. Кога си Рамазани, насвали па и си амен. Па те постингјам, ао пост шаја те погоршини, амаро са стипа, тога шо Аллах ослободини инсане. Субханаллах. Аллах ослободини манушета од ибадети, а камо ли таро хабе, ако керела туке проблеми ко тиро састипе. Пазино пейгамбер алейхиссалату вассалам нели вакери наредини кеда е неко насвало пейгамбер алейхиссалам дела ек бучу жо насихати. Која нажалост на мен ниса на практикујнале, но пейгамбер алейхиссалам мачивен мезор те халем те пиел кога е тано манусо насвало. Мачивен не мезор. Па мена диклум пана ки болница углавном та нема нуша, па е тај насвале. Кога кела петар хајбе им пијбе, со не на ки болница, челапија, плескавице, бакраномаз, па на углавном дела пе емануше се инфузија. Знај се мен насвалова, хем демек мати пана мареја кја, бори керманге ту питао, кја бори нек спремини бакресо масо, кја сармал, ја Рабби Аллах. Нисип халален пирав нари гајда, значи тава кава. Хамдаллахи сваллахи кова пергја маре сиње берекети. Меѓана, се амен разну врста хабе, хамдулилlah. Али, на не одва ектаро себе пија,
te preterina koga haya, a isto gyar nanes yekao sebepija, samo aminge te misina, aminge te garava, nego te sjen kaderi ko mogućnost, averenca tu averen te pomožnjen keren, ma čoven kodoma. Molim Allah, Allah i to prostine amengem tu menge, Allah i to prostine amengem amare rutelenge. Kaser rutelja i dunja na kleo, Allah i šužo tan menge ko dženeti te deo. Molim Allah, Allah azza wa jal te mokel po rahmetu pra Allah mare molekula i dunja na kle. Lenge mezarja te buvla kerel, molen taro kaburska azabija te arakel. Molim Allah, Allah azza wa jal te parvare bo kalente, čalare trušalente, sastiare nasvalen, hem te dele vladi oko lenge sunanelen. Molim Allah, Allah azza wa jal te mokel po rahmeti i bereketi, mangi pa sloga emrazija maškaramende. Allah azza wa jal te baravala maro imani, te putrola maro kolinem, te delamen to setina, o mangi pa o lezete mogudli pa tara kava maro zvišimo dini. Allah azza wa jal te zoralkera mare čekrija ko dini islami. Allah azza wa jal te uputila amen, amare kerutnen, amare familija, hem sao kolim kulajtane turala mende. Molim Allah azza wa jal materila mare duša sađi ko te zadovoljno menca na nete ovel. Molim Allah azza wa jal ket kod redini da maru daqiqo taru iđeli tavelan keda nas faliki postelja kapera. Allah azza wa jal materila mare duša sađi ko te na etulu karaminge palune lafiyate vačera. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.